nastavili nastavak od one prave zajedničke bivše Jugoslavije. Koridu nastavak kao u Skupštini opštine Srpski Sanski most, to jest na Popovića brdu. I Potkurica koji je sjedio ovdje iza rata i prodokazao mom starom podrumu, da je zapomenem brata Mlin. Potkurica! Mojaga Selman kao organizator tamođeno škrbo, viteštvo i junaštvo dočaka rađa, ali ga Turci odvukoše do mraka i plaćano se bacaše i ne dodaše mu prvo mjesto. Što mu to uradite, Turci? Ne bi li užalio, nego žalim šta mu Gvozdenac uradi. Kad nadbode Latin Bizona i ja ne dam da bude šampion Ronaldo, da se Latini gore diče, nego pomože i pripomože svojim navijanjem i svojim mjestačnim nagonjem prikpitom rađi, da bude nerješeno i bilo je nerješeno. Gospodin organizator, što nije umjesno ni pošteno. I molim vas, dade, nakon 2-3 dana, na prijetnju ustašku, dade, da im se uliže u dupe prvo mjesto Ronaldu. To zmaj kao organizator nikada sebi ne bi dozvolio. Nikada! Rađu pacijenti, na koga sportistu, a čiji je Ronaldo? Ronaldo od ruke do ruke, ko zna koji je sad vlasnik? Dozvoliti da oštri rogove, da nastavi bijeć savce, mogu je i zmije, hercegovačke otrovnice onda staviti na rogove, oni rogovi Messing i zaoštrene igle, da udari u Belci Bizona i da poraze koji je uzao balkansku koridu najstariji na Balkanu. To je uradio Gvozdenac. A kada smo se lijepo prije nadan, ja i Rađa dogovorili da ne oštrimo roge, ja kažem nazovi Ustaš, kaže da ne oštri ni on. Nazovi Sparkovića Turčina, kaži mu da ne oštri ni on. Gvozdenac nije htio. A kad sam volio Gvozdenca da papir napravi, da izvučem ja Turčina, da ga skrka Bizon i da uđe u final, Gvozdenac mi nije to potpomogao. Čija je korida? Čija je Šipo? Čija je starina? I ko će je dogodno organizovati? Ali kunemam se da je Gvozdenac više nikad organizovati neće pored Zmaja u Šipu. Ovo se zaklinjem svojoj majici boji, koja mi je mlijekom zadojila. Zar more take nepravde? Nek slušaju Ustaše, ovdje je ovih dvojica. Što ja kažem, i nek jedinice za svoje riješi. Nastavit ću, znam gdje sam stao. Riječ je o koridi i o Gvozdencu. Ako ću ovaj pehar nazdraviti piva, ako ću nazdraviti ovaj pehar piva, ako ću nazdraviti ovaj pehar piva, po ljepoti, nazdravit ću ovaj ljepoti ruži. Ako ću ga nazdraviti po krupnoći, nazdravit će Rodjaku Bajiću ili Dumanu iz Bjelajca. Ako ću ga napit po pjanstvu, napit ću ga Stojanu Milanoviću. Po suradnji i po poslovnom partnerstvu napit ću ga Crnom Verdiću, svome bratu koji kažu da ti slabo se obrađi para ima, a ne daje na to samo polove i konje voda i krave. Ali ako ću ga napit po druženju, napit ću ga svoma babu Čučuzu, sa kojim sam škole učio, sa kojim sam goveda čuho i da goveda se bodu, i sa kojim sam u vojsku išao, i zajedno ispečaj pavlio, i u mnogim smo mi danima zajedno učestvovali, a skakali smo jedan za drugo, skočio nabere prvi, probio se kroz policiju i kroz Muriju, onu Muriju, koju je doveo Gvozdenac one izbeni luke, kako bi ja i Ćiro one stjerali po barama da došli dok se tuče one njegove, kako bi otvali palce i tukli sa njim palcama. A bila bi opšta putuća, falio još jedna moja pesca Ređu i bilo kojega da radi. Ili Zekonja da malo produži borbu. Ali nije to to. Nego je ovo. Ja reče, ako ću nazdraviti po zasluzi i ko me odranio nazdraviti svoje staroj majici. Ali ako ću nazdraviti... A gdje je brat Rajan? Ali ako ću nazdraviti, nemoj me svjetovati. Ako ću nazdraviti... Moram reći pogledaj. Ako ću radio. Ali ako ću nazdraviti... Čekaj, jebem ti. Čekajte, ima problem, jebem vam sonca. Ako ću je nazdraviti... Ako ću je nazdraviti... Nemoj do lanca, da ide. Ako ću je nazdraviti... Ako ću je nazdraviti...
Ajde, po varanju, Latini su stare varalce, ako će nazdraviti po izdaji, nazdravit će Ribiću islamu. Ako će je nazdraviti, ako će nikom nazdraviti neću, zdrav brajkne Rajko, najprej će mi tebi će nazdraviti. Zdrav brajkne Rajko, tebi će nazdraviti. To je dobro. Zdrav brajkne Rajko, tebi će nazdraviti. Poljubite se. Nemojte ljubiti. Samo mene ne spomenu, toliko Pozdravite se i poljubite. Nije su mi dali, petljeju se. Nemojte mi to. Ja nisam babino stara, ili krivo sjedim, ili pravo besjedim. A postoje živi svjedoci, otac je umro, ja smo ti ostali na istini, on je neki. Mi smo lažali na istini. Kad dođemo ja i pokojni otac u 1 sat noći, snimaju. I zajmišemo od tebe 18 miliona hiljada, oni nisu bile marke. Onda je malo koji znao šta su marke. Da isplatimo Markovaču, takozvanu parcelu, koja mene dalje. I ti dade u 1 sat noć predavnom pred ženom svojom dade pare. A svi su nas se bojali. A prethodno Markovač od Đurinog oca i one mlade tamo smo uzeli od Petra Blažića. Pa smo to kompletirali komplet po komplet. Ja sam tada bos ovdje zarađivao pare, nije Rajko. Ja sam pravio biznis onda, ja sa ocom, a nitko s bratom, a nije Rajko. Tako je radio bilo. na imanju i kući, i u lagu. Tako je bilo. A babu zakuni se dinom i amanom. Jesmo li to pošteno vratili, tako ti tvoje vjere? Vratio mi ovo pošteno sam mu zajmio. Ali slušaj, a babino, i sjećaš se ti kad mi kajićemo Markovača, ti ružiš moga oca, idemo na piće, poslije vraćenih para i ti kažeš, moja abi, teto ga sad momak treba se ženiti, jači od mene, je star 6 mjeseci i ja uzeo njivu tamo gore gdje ti je stara šala izgorila i kajitio na njega. Jer ja imam sestre i čerke, sutra će ga zajebavati moja žena koja umre prije. Kad si ti čuo da nije na mene i na Rajko kajiće na Markovača, ti si rekao i ovu, pljunuo ga i kao ne bi i nikada babu zajmio da neš kajiće. A ja sam tad imao osluženu vojsku. Jer sam ja oslužio vojsku prije 25 godina. Tako smo mi zemlju uzimali. A danas će ima pravo i Finka i Mara i Gospova. Po sudstvom, nek dođe do suda, zemlja je po nasljedstvu, da se jučer rodilo, svi imaju pravo. Samo primjeran govori Markovač, a da ne govorim ostale komade. 25 komada zemlje smo kupili kako sam ja došao posle odslužene vojske. A tu sam ja, bus od onog donjeg vatstva. Zajedno smo ovdje govorili ja i ti Amed brak Mika. Ko je trgovao u Šipovu? Mustafa Karodžić. U Neolićima, ja, Žirajko, Žiža, ti, gonili preko Krive i Jele pješke. Mi znamo gdje smo se nalazili u Balci nazad. Isto se ja s tobom družio od jučer, nego 9 godina. Ja sam svoje pare ulago u 9 konja, glamočke, pa dogonio svojim parama, pa prodavao ovdje. Pa sam tebi vraćao glavnicu. Nije prva trgovina bila ovce. 151. trgovina je bila samo ovce. Nisi ti mene samo slučajno prodao ovce. Mi smo mnogo trgovina imali, sem ovaca. Ja sam mnogo ovim ljudima imao trgovine. Sem crnote i jablana. I juče sam im vola prodao risno. Njima, pošto god ćel, nisam mi čuo. Pa čekajte ljudi. Prvo trebate znati o kakvog se ličnost radi. Radi se o Zmaju koji je pravio pare. Koji je u lagu. I koji je rasprostranio imanje. Ako neko misli da su gravci gazde bili, oni ne znaju. Pokojni moj djed Spasan je imao ovdje koliki se imao Stričević njegov. Imali su nešto malo. Dolje. Ovo je ljudi uzurpacije. Ovo je kuća državitelja. Državno. Da. Pa šta ti znaš? Ne laži. Pa šta ti znaš? Pokojni moj djed je imao zemlje koliki si imao, a to je onaj stari si imao što je s tobom bio sjedan. Imao patočak. Ej, molim te. Vidiš, on neće kvari. Spasan je moj djed, imao koliki si imao. To su 2 brata djeca. I imao koliki si imao. Imao je staro kućište ovdje nešto i patočak tamo, ako je zapao tetke boje, njegove čeri, a Simne čeri Janje. To je očevna Spasanova, tam da Ilije čija ime nosi. Ostalo je sve kupovina.